Il-linja tal-ajru Ryanair nediet l-iskeda tagħha minn Malta għax-xitwa li ġejja fejn b'kollox se jkollha 51 rotta. Din l-iskeda se jkollha titjira ġdida minn u lejn Memmingen fil-Ġermanja filwaqt li se tkun qed tiżżid il-frekwenzi ta' 20 rotta diġà stabbiliti fosthom dawk lejn Brussell, Katania, Dublin, Krakow, Ruma u Vienna. Fil-fatt u stmat li b'kollox din il-linja tal-ajru se tkun qed tiġġorma 3,5 miljun passiġġier matul ix-xitwa li ġejja bħala parti minn din l-iskeda. Biex tkun tista' tforni din l-iskeda tant impenjattiva, ir-Ryanair se tkun qed tinvesti ma' $600 miljun Amerikan f'pajjiżna għax-xiri ta' 6 ajruplani bbażati f'Malta li huma aktar ambjentalment sostenibbli kif jużaw inqas fuel u jniġsu inqas. F'pajjiżna l-investiment ta' Ryanair ukoll se jkompli jappoġġja ma' 300 impjieg ta' kwalità għolja fil-qasam tal-avjazzjoni lokali. Dan kollu tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fl-uffiċini tal-linja tal-ajru Malta Air li hija l-kumpanija sussidjarja ta' Ryanair fejn ġiet indirizzata mill-kap eżekuttiv ta' Ryanair Michael O'Leary u l-kap eżekuttiv ta' Malta Air u Lauda Air David O'Brien. F'kummenti ma' dan l-istazzjon O'Leary stqar kif is-suq lokali u wieħed minn dawk li l-aktar li qegħdin jikbru brati maġla. Malta is one of the fastest growing markets we have in Ryanair. We've invested heavily in Malta. We have a head office here, we have engineering, we have pilots, cabin crew, and financial services. So this winter we've announced 51 routes will grow by about a double digit. Traffic will grow by about 10-12% this winter. We expect a record traffic this year, about 3.5 million passengers. So Malta continues to be a big market, a big and fast growing market for Ryanair. Lilin mix-xitwa l-kap eżekuttiv ta' Ryanair għal kif il-kumpanija qed tara li tkompli testendi s-servizz tagħha minnu lejn pajjiżna għal matul is-sajf 2024. Further on, we hope, and we're here with the Malta Air team. We're discussing possibility of adding new routes for the summer of 2024. We're hopeful of getting more aircraft from Boeing, and what we'd like to do is to increase the number of based aircraft here on the island from 6, hopefully to 7, maybe 8 in the next year or two, so that we can keep this momentum, keep growing, not just low fares to and from Malta, but also connecting Malta to more of the 290 airports we fly to all over Europe.